Assalamualaikum wabarakatuh bro, kembali lagi nih channel Kriwul bersama Dek Raka. Oke bro, kita nih pagi hari ini ngomong sambil delok apa ya, delok traktor bro, traktor bajak sawah bro. Sampai si bocil ya, delok bajak nih sawah. Kita ngomong nyambi ben meneng nang omah riwil ae. Ane no bajak traktor iki seneng lho, lan seneng metingkring lho cek. Lho, ya Dik, seneng. Apa sih seneng? Bajak traktor ya, kayak bro tak. Hah? Bajake. Sing bajak siapa, Dik? Sing bajak jenenge siapa, Dik? Ra? Sing bajak apa jenenge? Ra? Iya, bro. Ram tapi bajak kombi truk bro, wah wes nenge ram gak runcak mulai. Halo Radin, sarapan sik bro ya Dek. Apik ya Dek, tanahnya so anu ya, so nyingkai lepak ngono ya. Nggih. Kira-kira gaya apa Dik iki? Gawe papan pini. Gawe papan pini. Ini tak menembiane lho. Ora balik rene nang lho. Iya ta? Ora balik rene mubeng. Kayak mlakune mubeng ya traktor ya. Jalane bajak sawah apa Dek? Memutar, iya. Berputar keliling kedoan ngono ya. Iya. Bajak berputar keliling apa Dek? Keliling sawah ngono ya. Enak. Kenai, wes. Lenggah kene wes. Karepe malah arep medun, jeru iku Dek. Duduk kene gak kesel, gak capek. Mas dunduk kok. Wih, bro, bocah bro. La, jalan-jalan bro. Hop. Di situ aja. Delok apa? Alah, pipis lagi. Pipis bro. Pipis gak gelem ngomong tadi Dek. Ngomong dicatur. Pindah. Ganti ping 3 bro sak. Dek perang jam rane sak jam. Woi, awas. Woi. Ini dah. Syuting, Radin syuting ya. Mandek Dek. Tadi mandek kayu cius ya. Cius mubeng kalau traktor satu. Jadi traktornya bajak nek berapa? Ada 3 ya, 1 2 sehingga dongkrok bro, dongkrok san. Sing iki kok buta iki sini. Iya kok buta mesin iki anyar iki.
Hei, baru mesinnya kok brutal. Duduk enak, nggak capek. Cacing dek, cacing. Kelai lah, cacing. Cacing cilik, kecil. Cacingnya kecil. Lagi abang merah. Ke merah. Bajak ini. Ini kurang napis bajaknya. Bajaknya kurang napis. Jadi kurang sak lupu jadi. Sak lupu nejos. Wah, minggir deh. Minggir. Up. Lu. Minggir. Keren gila. Istirahat kombini bro. Kombini istirahat deh. Yo. Bato maco ya dek. Bato mbak, ma, sul ya dah. Tuh gaya papan pinian tuh nggak membayi aneh lah. Kedok utuh, kuli, nah, papan pinian. Nah. Kasih tambah yang dibajak mau bro, tambah yang dibajak mau papan pinian. Meniki gue nih wong biji kayak pinian sama ya nih. Awalnya kayak awalnya molas kuli yo. Tinggal pinian dari sitok ini. Awalnya pada acara-acara ini. Awalnya ada yang pelajar tapi ini dari siji harus diusungi di daute ya ulanan tenan daute. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog Cekriwul di hari pagi hari ini. Sambil ngomong bro, sambil ngeplong nih sawah. Dan support channel Cekriwul jalani selalu di like, subscribe, comment, and share dan Cekriwul. Baik tunggu dinungo. Sehat kabeh, seger waras, kuat, selamat, lancar cikini. Oke, ngono wae. Sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Syuting. Mbah Syapmin dek syuting. Mbah.
Yakmin di syuting Mbah Yakmin. Ini gani siapa? Lain? Gani siapa gini? Gani siapa? Oh Mas Narwan. Teko kono kae. Teko nggon maji kae. Teko nggon maji kae. Iya, ngombo ya. Ayo. Mantap. Antar siapa sih? Antar siapa Mbak? Mbah ya? Iya. Oke bro. Oke. Hirup iku kehidupan di pagi hari ning sawah lho. Oke. Kok Mbah? Sawah.